Ngithi mangithathe le thuba ngibingelele bakwethu ngiphinde nginamukele ehlelweni lethu lezindaba ye-SP Media TV lo nimingelelayo bakwethu uSiphumelele wakamphele phasi lemzimkhulu bakwethu indaba esiyiphethe bakwethu namhlanje azinhle neze ngoba bakwethu sithola umculo kaMaskandi la awudume ngele kanjoko ukuthi bakwethu akaphilanga unesifo sezintso kanti uthi lokhu kudala waqala ukwazi 2019 but belokhu ezitshela ukuthi ke into ezodlula ezitshela ukuthi into engekho serious manje uyabona ukuthi ayemphathe kahle empilweni yakhe so uyacela ukuthi bakwethu nimthandazise nimkhulekise ukuze adlule kulesimo akusona kodwa ke bakwethu uphinde waposta ku Facebook eposta eshokona ukuthi usezwile ukuthi mangingatholakala umchamo wemfene iyona ongamsiza ke bakwethu kusho ukuthi mhlambe onganolwazi ongakwazi ukumtholela wona angakwazi ukuthi amsize alulame umculo wethu woMaskandi bakwethu siphinde sidlulele phambili la indaba esizitholayo zikaShwi nomthekhala ayi bakwethu kubi ngempela kubi bayakhala abantu bathi hayi kuwese enoma kuyalunga engathi kumosheka kakhulu ngoba esekuzwakela bakwethu sekuzwakela ukuthi sebethengise netaxi yabo bebesebenza ngayo mabeyosebenza sebeyidayisile sebehlukanisa izinto kusho ukuthi manje iqembu liyahlukana ngempela ngoba kade bezama abantu bethi kodwa ke kunhlangazimuka nomoya bakwethu kubi ngempela iqembu esilazi kudala ukusukela kudala liyahlonishwa kakhulu kanti ke uShwi nomthekhala kanti phela ibone bebeyisibonelo kubanye abaculi kodwa manje sekukubi mase kwenzeka ngalendlela kwenzeka ngayo bakwethu mina bengikuphethe namhlanje kusaphelile ngicane ngibambe evideo elandelayo ngokuzayo ngiyabonga.